Welcome to Zoe Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalampang kan thlir chuanin senior baby le iu hote Ice and Fire deal omnam huna until mamo anvalak baka thil ti dan tu Divine Flower iu anzota iu chuanin senior baby chu amei chemangai ti damnan damdoi thatak mai apek baka malak chunzom zel dan turte ashila an kirle ma chuanin Octagonal Mysterious Ice Flower Century Millennium Soul Ring nei to chuanin a Spirit Beast ni vea a ruala khovel fan adu thu alo soya ani hian in vanai thak takin iu ho chu Century Millennium Soul Ring panhi lai mai apeya Sunset Forest lampanga anti tur anti zone huin iu ho chu hotian sek lampanga atlang chawa helai huna hianin iu ho chu Uncle Titanin apowa 100% a 30% mangin a infiam puyani kha hotian tlan a chuasan hnuin a omna thin rama anu thlana chuanin akal ma sabera thlan a thlen rol chuanin a pangpar ken moi ve tak mai chu thlana chuana da a zana chibeite chu a han buk te phot chumi zo chuanin kanu nangma mutur chein hei kalo kalasin ti hianin thlamuang takin chola khapa nangma tina tu che kha ani ai khanin kei ifapa hi ka chak zo kani ti kalalan ti rang anin ati thei chu kei point ka ti ve thei ve kani ti kalan ti ranga an enkol dan che diklo le fair lo tak mai kha wait te garment sona om hau zong zong an vain kala rulet vekanga chung ka ti zoa churin in chuang takin helai hmuna hianin lokalin kalo tlo liang che khapa ai khanin alet som nilo alet za chakni ka tumang ti chuanin kamim hangai dongar po ka veng him thayang atia heta khapa ati hi ama pa hi ania ama ero chu kan hret angin an mani tang enkol na mumalan don lo baka an mani wanga anu hi thi ati thei pakhata chuwang chunin a holom em mai ni Star Lua Kingdom a mun pakhata chunin army recruitment hi anlo nei meka then khat chuanin kan man mo lo chunin kan tlai me ang a imhan mongu ti in an thiente chu an soma then khatin Sun Moon Kingdom mi le sa mi a hau chu in do nam huna hanre borbor ka cha kalom le ti in mingzia lu nam hun tur te chu an pana iu ho chunin signboard ta chu tiang anga le khatar amu chunin mi pa ngai anga oma mingzia lu chu atuma mingziak lut enga mozat om toin la in zia lu tumpo an thaniam veo mai I ming chu geda zuang an imo kum som ni pathum sulaya son vakalla I zo to ka irin khawa choi ro atia geda zuang chu vakal phein alian ber do tu bola chuanin awa pheya chuta iu ho po helai munami vel an thuam no ang chu hain alo lang ve hlola a lekha chu a pezui ngal tangdong CUCT lo nei mi tin a inda lo endik tu chuanin so lunglian ber chau so auria adang hi iti du ani chuanin inga de wanga ya idu chuanin so so iwati ngal thaya tia iu ho chuanin kalometi pain lunglian ber omna lampang chu awa panta zan mai then khat chuanin an thiente lo hril ruin so lunglian ber choi tumania voina choi zowan lo om me lawa an lo tia akal pelpa thau ve deuh chuanin thingtlang pa lo ti ve khang lang zui an mani zo tok ang chu an choi hal sap sap iu ho ni alo thlenga ama aya lian de chu zowa mai hian alo chunglama a choi ta vu vu mai e khaile an lo ti minaran tan chuanin a rit viawanga ama ero chu an niang sol po war po sang ve to tan chuanin lapo choi ang le kaniang geda zuang hi pasin second red sol derania thau ve de upa hi gaoda pangdiin reng third class soldier ania iu ho po pasin tangdong pass rank first class soldier an lauti a rank khi first class second class third class tin sixth thleng an siam chawa an lung choi zoi hi alenda na zirin an class hi an then rangani army training camp lampanga an lo lang zuya papakhat pa chuadin an lak lu thar ho ne na chuadin thu hi alo soi meka lak lu thar teu kei hi captain Zuang Tian kaniya 3rd Battalion 7 Division 2nd Captain kaniya ti chuan nang ni tuna lo lut thar ho hi tuna tanga thlathum chung hi
ka enkol nan huai le ka thun huaya in om do na ma se warning pek lok du cheu ka nei kan training nei tur hi a ol sam don lawania tlathum chunga basic training po in paltlang theilawani chuanin in thuam no in pekanga in honghal nal na lang atia ti chuan training ground lampanga chunin kaltir hlobin training chu a basic atangin an nei chauta mol mol maya an training hi exer lamu mal lo tan le lo nei mi ang mai tan chuanin a hau tak ve ang reng boka then khat chu thodeu hluam in an om nam huna te chuanin an le deu tual zela an ni ho zinga an mitlung ber chu iu hoi hi ania kan lak thar tang dong chu karin a in a thadei dol mai an ti deu sap sapa an huwa chuanin captain zuang tian chuanin lo in tlar rulia tia reilo te chugin an lo in tlar thap tang dong lo pen chuak ro tin iu ho chu a pen chuaka kan training nei nama sabera e performance a tha chung hle a chu wang chuanin game number 1 a in charge inia ngatia lo lom pui pol om ma sela lo ei lo pol po anom vele thau mai iu ho chuanin anu hre chuakin nu min enta che kha pa thei ang kha ka thei na in ka thei chho ve ve kang ti ka tia me atia iu ho te ho mut na ru ma lo lang an chau thu te chu an soi sap mi palang an ni boka an phei khok le an thuam novel te po chu an da dar nuai lo bun ui tok pol te pon omaniang thovel te po chu an bulvela chuanin an thlok ri nuaya an mut na hi hostel thren khata a chung le noi nei ang chi khanin an siama chu wang chuanin hemi room zau vak lwa po hianin engemaw zat chu an leng iu ho chuanin a roommate tharte chawle an ril run hual mel tak a en chuanin thu asoya thianteu voina training hau tak tak kha kan zawain kan paltlang theya zanina tang chuan keidi ho chu thi le dam ruam khata tang ho kan ni to don ani helai hmuna in local na chan hi spy ho pui satli arungot tura local in ni ka ring bek lova ani lom ni combat soldier ni kan duani chuanin battalions dang ho ai thazok ni kan ngaya chumi ti thei tur chuanin keini helai ruma mi te ho chu kan tran ho angai do na kan zawain in do na muala po ne na e chang chho zelanga lo tia ruma lo ngai thlatu te ho chuanin adikalom ithu soi chu dik che i soi thalutuk an lo ti nau nau chuta goda pengkha abut na tanga lo tho chuakin nangpa hi helai ruma in charsi ini tak tak emo in ti tange mo ni le kan va in lak lu tharvek kan di hi khatinga kan ti tur le ti lo tur kan om da tur te thlenga soi turin hi mi ti pain adara awachela iu ho laka chuanin ain langengin ain lapa ve pam hle a han soya ala soing hing zo lo zi a om nuam che lo chu enga ma hepa hi ngai su ati tavel rungot abana achela wang chuanin alo heklet ve khanglang iu ho chuanin abana achel na chu a phi waka leichar wok nan chuanin amhang ta dot mai an ma ni level pui turan ngaya a mai ro chu an rin pialam thei na lo chak an lo ka hau mai barracks number 1 na in charge si kania ka thu soi hau te kha in ngai dan ka phut lo order ani kha iu ho chuanin lo ti ta a isoi ang zelin kan omang tin midang hau chu an lo ding khong hal pot muta hun to light off la mu vek to rowatia an mani khuma theu chon rang takin an tlan lon hal sap sapa zinga hamrik an lo ha ma tho hai hau chu an khuma tang chuanin chu chuanin ti harin an zuang thla sap sapa thawula in siam wat ro barak chief po in siam filin akal dei to ni atin an phu sanuai nuai mai training ground a chuanin iu ho le mi pakhat chi hi an lo la ding iu ho chuanin chupa taksa tang chuanin sol power po a feel theya makpo ati velek lek ti chuanin midang ho po reilo ten huwa chuanin lo tlanin an din na mun tura theu chuanin an lo ding hal sap sapa an training po chu an chunzom leng hal ta char bok hetiang anga soldier alu thau hi atlang puin sol power nei lo ho an ni thina sol power nei a po an level sang vak lo sol master thatak ni theilo waga hetiang anga in leta te po an om thin kan soi tum tak ber chu heng laya mi ho hi mi pa ngai spaya lak lu ho an ni sakor hi alo tlan detect cheka atlana turkong po chu an lo kian ngal sap ani hi 3rd battalion commander 7 division 6 reserve army zuin nania captain zuang tian chuadin te si in paltlang vek theini chuadin battalion commander zu nuaya hiarin nakina soldier thatak in lo la di don ani chu tiang hun chu alo thlen theinan in theitop in chu don nia atia
commander zu chuanin captain zuang tun tumalak lu tharau chu enge an ti na lo zota an pa ngai hlom viau ve amai ro chu panhi pathum vel chu thafal deuh deuh an ome alo ti captain zuang chuanin mi panhi hi a kau chuaka pakhat chu iu honin tangdong voina tang hianin first squad leader iniang dailuali nang first squad deputy leader ininga tangdong hi pui angai na pianga ipui zelanga tia iu ho chodin aming bula daimo zoite hianin aloti sapa zan lo ni in then khat phei chu an har bor to iu ho chu angai to na awa kwal na samai dailuali ti kha khoya nge ka hriat to kho tin angai to deu vongvonga chuta atet lai chu a hre chuaka atet laya herol thar dailuali ne na adin hmuna velte chu a hre chuaka iu ho le anu pona puanan phomek lai churin mi panaw pang pakhat hianin iu ho hi alo bo thluwa anu chonin ngai ven vatin keichu kana lowe kanu alo tia he mi panaw pang hi ama ai hianin anaw deu thetani ti a mel le a pian vela tang poina hriat thei ome chuta anu hi lo kala luli tin anu chonin alo aw anu bula chonin atlan pheivat pheng phelep kho na lama ka kalkong kalo en lova ka sutlu palchia ka ti palani luli chone lo tia iu ho chonin a ho lutuk ka intinal heine malo ting halwata luali nu chuanin iu ho nu chu lo hreng halin nang chu hua in ari ni mo madam khanin duik menson i chua sunday to niin asoya helai muna ka hmu che hi ka ring lo reng tin poisa engamo za thi pek atuma in ar chuanin ni lo kala theilowang madam ina hriat chu vei chuan lo ti kha la mai mai ro ifa pa ming hi iu ho ti ro kha thang lai me kania eile in thatak ama molom atak sai luali local te hey ka u tin ko ro atia luali chuanin ka u tin a ko ve mai boka helai huna hianin local zia ka tumang boina le mamo in nei ni chuanin min hril thin do nia tia anni nu fa chu an kalta a om zia ber chu luali le iu ho te hi u na wan ni ti na ni chu ama ero chu pahmun nu sang an nia madam tia midang an lamrik dana luali nu po hi anu pui tak tak ani loti ala hriat reng mai dai luali chu pona in soi zoin a practice meka chuti lai chonin iu ho pona chonin lo chuak ve iu ho chonin helai hmuna ilo kala army ilo join a chan hi kan lo ring chin tiang pakhatna chonin hoite garduik laka i theina lantir ituma panhi na chonin battalion commander zuin wangkha ani inga kha zuin kha ama level angkha ni tumin military merit nei itumani aloti dailuali chorin athil ti lai chu chol sadin tungei nia kapa lamtang kapa lo tir emni ini atia iu ho chonin nilove i du ni ti chu ien dan le i mita tang khanin thup bo thei ani hleinem khoi mo local te i theina chu kalaka hianin lolan tir chin te atia dailuali chorin sol master takngiel po dilovin ka chowe te min ti ve mi aloti iu ho chorin enga ma ngai lovin akut chonin aveya chutiang ani ta ka chonin dailuali chona solring ti chuakin iu ho chu ava bo ta iu ho chunin asol skills po manglo chunin dailuali chu alo bum zeta a etek na te alo dan zel baka akhat moi tokin a khoile zeu thin hetiang ang skills chete nei chung hianin min he te in ring reng amotin iu ho chonin a pet ta shep chuta le dailuali chonin a martial soul white tiger vajra transformation hi alo manga chu thil aman zo chuanin dailuali chonin voi khatal attack futumin iu ho chu awa buwa aham phei buan mai iu ho chuanin akut longin aham tumna chu alo dang le a dailuali chuanin ani theilowang soul master takngel point si lova engtin nge tiang hianin ichak em thei aloti iu ho chuanin chaknan martial soul hi engkim ani kher hleidem apoi mo ber kher hleine maloti chuta anin bei chun zom le mia dailuali chuanin nilo wait tei garduik fapa ka dia
nang ma ang laka hi chunin katlo mai don lo lo ti iu ho chunin lo manin leiden nan chunin na tak mai hianin amhanga hoite garduik chu enge a that viau na atla zar hnuaya chatuanin iom theidona mi atia an thom chu tlemin ana ve deuh nge mani meiche o hianin tunge ni khalai hmuna khanin enge in ti alo tia chuti rol chunin an commander zuin kha alo lang zui zata dailwali chuanin a hmu chunin a zak dewa a thong hal wata in artin a mai chu a khu na samai in ar chuanin in artin min kausu helaya hi chunin heng army commander kan I hi alo tia dailwali chuanin ni he adik chelom commander zuin athi zui vele mai bok dailwali mai chu adukin avung cher chur mai helai mun hi military niya mimal in beina phallosin nangni panhi hianin enge in hriata alo tia iu ho chuanin commander zu he thili chu keile dailwali in karania ilo in rol lo ram ka be se lo ti chu min hial kal ve ngam khang lang lo tin angun ham chu phoratum iu ho chuanin a mental power lo mangin commander zu chu atlu zoi tan huang mai chuta dailwali chuanin engwangin ngei ti na ta ka veng hi mangche tin a sol power chu alo chualia a mami ai kha chuanin adang lam deu to ami ta tang point a sen le avar kan mut hayang hei hi dual attribute ania blood te guarantee blood tiger hi white tiger mutation ania hetiang ang hi white tiger tlana achak le awa nei deu chuanin an nei thi dailwali hianin he blood tiger dual attribute hi alo lawa nei chopui tura nga yang kan soi thiam dan tur chuanin white tiger martial soul hi strength ka khatania a attack anain a defense po a thaturu viau thina ni kha chuti line blood tiger ve thung hi chu spiritual lampang ve thung ania spiritual power le soul power infusion white tiger martial soul pa ngai top ain a chak jok ti na ni chu ama ero chu ani ang mai chu soul power mang lo point iu hotan boina tham animi alo revak lo aid fiam puin hu chunin ni ko hrelovin asiam zui ta a commander zu alo hara engat ge luali kha eti nata khang power te kha tunge ini chele sun moon kingdom mi le sa an spyem ni ini alo ti eu ho chudin chu luali chu I kher phian mo kei point mi kher deuh chu kanei thina lom tin a omna lama chon avakal phea It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.